Šta je meni ovo trebalo? Dobro, čini mi se da ćemo uspjeti, ne mogu virovat. Tada! Dobar dan i dobrodošli u ovotjedni video. Nedavno smo imali dječji rođendan i shvatila sam da sam prošle godine snimila puno videa izrada i DIY-eva dječjih dekoracija za rođendane, pa sam vam odlučila taj video editirat, nakon samo godinu dana, editirat i pokazat šta sam sve radila za dječji rođendan. Te godine sam imala temu Janko Strizić i tako neke atipične teme je često teško pronaći u dućanu bilo kakve dekoracije. Dobro, sad imamo temu pa je preko temu puno lakše, a meni se osobno nikad nije dalo čekat da mi, ne znam, AliExpress nešto dostavi i onda nikad mi čak ni ne dostavi u zadanom roku, pa mi na kraju rođendan završi bez ikakve dekoracije. Tako da sam se bacila na posao sama. U ovom videu ću vam na kraju staviti i neke druge dekoracije, tipa Spidermanski rođendan, koji sam sigurna da će puno mama sigurno zanimat kako nekako slatko dekorirati taj slatki stol ili rođendanski stol, jer ne znam, meni investicija u 200 nešto eura za samo nekakvu bazičnu dekoraciju koja će dica isti čas iskasapiti i uništiti, nema smisla stvarno. A ja stvarno guštam raditi takve stvari. Mislim, guštala sam do sad mi je već malo došlo do tu i mislim da će iduće godine biti rođendan u igraonici. Ali evo, za početak vam ja uvijek nađem inspiraciju na Pinterestu, upišem temu i onda mogu downloadat template ili screenshotove i iz toga napravim rođendansku pozivnicu, ali i dekoracije. Imate puno radova tamo. Ali ono što odnedavno radim to u Canvi, jer je puno fleksibilnije i može se puno uređivati i sređivati, tako da Canva je moj novi prijatelj za to. Pa evo, ostavit ću vas sada da pogledate 3-4 nekakva mala uratka i dekoracija i potom ću vam pokazati cijeli slatki stol. Napraviti tortu od kartonske kutije za vrtić, ali ne samo za vrtić, nego će mi to služiti i kao dekoracija za slatki stol. S obzirom da je tema Shaun the Sheep ili ti ga Janko Strizić, kojeg Ivana obožava, otila sam Too Fast, ali Strizić je jači, kao tu 2 godine. Pa ću napraviti od ove dva boksa kao dva kata torte. Šta je meni ovo trebalo? Znači ja već 5 dana rižem papir za dječji rođendan drugi, kojeg će se vidjeti na slici šta. Imam srećom dobrog muža koji je dobro kupovati cviće u ovim boksevima, imala se ih nekoliko ih je propalo od vlage, jer unutra obično bude spužva za cvijeće. Imate kupiti ovakve okrugle kutije koje se ne daju otvoriti. Obložit ću ih bijelim papirima, napraviti jankiće, slova, ne znam šta mi se još bude dalo jer dovoljno sam se narezala ovih dana dosadni kovci. Problem je što ove teme nema kupit ništa, mislim, ne znam ni kome bi platila. Kutija se skriva blago. Šta je Jelena jela dok je radila zadnje ovčice i ima li toga još? Nema, bilo kuda kiki suda, ovo je dokaz. Ok, napravila sam ove male jankiće. Prestani jest kiki, prestani jest kiki. Nemam školskih kutomjera, ali zato imam, brate, građevinskih.
Pala mi je super jednostavna ideja i odmah sam se snašla jer mi se u biti ne da. Da skratimo postupak. Dala sam vina i što sam prehlađena i nije moj dan. Napravit ću veliku ovcu janka na način da ću iskoristiti ove blaznice, blazinice, ne znam ja kako se zove, tufere. Nauču pozadinu i samo ću ih polijepiti krug i dodat glavu koja mi je već izrezana i pam! Janko gotov za veliku papirnatu tortu. Oko tete u vrtiću, dječje radove rade sa blaznicama. Tada, gdje mi je Janko, veliki Janko. Dakle, oči. Ovo reklama za Lovely Blossom. Trebate li ruže? Sinoć sam s dicom pokušala raditi tortu i to je išlo super, napravili smo biskvit i ne mogu vjerovati da mi je trebala samo 2 godine života sa djetetom koje je alergično na jaja da shvatim da se napravi torta bez jaja na način da se samo stavi mineralna. Umjesto jednog jaja ide 56 ml mineralne. Kraj priče. Čestitam. Sa djecom se dogodilo ovo. Njihova koncentracija je pala i onda smo prekinuli suradnju, ostajala sam ovo za dovršiti tortu za danas. Ovo mi je inače smash cake jer imamo danas smash cake fotografiranje i fotografiranje s djecom povodom njegovog rođendana. Pa ću urediti tortu i stavit ću maline. Sretan rođendan! Evo malo mu pali. A sad molim, drum roll, za potencijalni fail stoljeća. Isprintala sam slike na običnom A4 papiru, najobičnijem. Isprintala sam to u papirnici, ali ako imate printer u boji, ja ga imam na drugoj lokaciji, nije bilo vremena. Ako imate printer u boji, isprintajte običnu sliku na običnom A4 papiru. Ja sam napravila ovu personaliziranu. Možete doma naći običnu bijelu majicu ili je kupiti u Tedija kao ja za 1 eur. Za oba dvojedice, of course. Naravno. Plan je sljedeći. Vidjela sam na YouTube tutorial, pa ću vam ga možda prenijeti. Možda uspije, možda ne. Njima je čak i ne uspija, a ja se nadam boljem ishodu. Da ćemo imati print na majicu uz pomoć plastične folije za domaćinstvo. Plan je sljedeći. Sliku je potrebno obložiti cijelu sa plastičnom folijom sa obe strane i ispeglat. I to bi trebalo biti to. Ajmo vidjeti tips and tricks ćete dobiti na kraju, nakon faila. Ovo čak i ne morate rezat, možete ostaviti cijeli A4 papir, ali ja sam izrezala samo zbog fleksibilnosti na majici. Da djeci damo više mjesta za disanje. Kolike su mi šanse? Ja si dajem šansu između
10 i 15% za uspjeh ovoga projekta. Nemojte misliti da nisam sprintala za cijelu obitelj. Čini pametnije da je presavijena folija sa stražnje strane iz razloga što će onda zada biti više slojeva plastike, pa je to u biti plastika je u ovom slučaju ljepilo, pa se nadam da će se onda sigurnije i bolje zalijepiti, ali idemo probati. Za ovaj projekt nam je potreban i papir za pečenje, preko kojeg ćemo peglati. Gledala sam kako ovo ljudi rade sa običnom peglom, ali ne sa parnom postajom, a ja imam parnu postaju. Za početak ću je staviti da vidim da će se nešto dogoditi sa ovim papirom za pečenje, da se ne bi on zapalio. Čini mi se da se nešto događa sa ovom plastikom ispod. A ništa papiru neće biti. Idemo snažno u pobjede. Više puta ću preći peglom za svaki slučaj. Čini mi se da se ništa ne događa. Za sad fail. Možemo treba više. Možda treba držati na jednom mjestu, ne znam, sad ćemo vidjeti. Lijepi se, predobro, čini mi se da ćemo uspjeti, ne mogu vjerovati. Tada! Uspjele su, međutim, ne znam se primijetili, nestalo mi je obične plastične folije i uzela sam drugu sljedeću koju imam, koja je ima biti čvršća, kvalitetnija plastika. I nije se nikako dala rastapati. Crkla mi je baterija na fotiću i to uopće nema snimljeno. Znači peglala, probavala, bušila rupe u ovom papiru za pečenje, jednostavno nije išlo. Znači nikako se nije htjelo zalipiti. I kontan, napravila sam prvu, ne vidim razlog zašto mi neće ići druga. Do folije je. Skinula sam tu foliju, stavila opet neku drugu, koja je očito opet jeftinija, tanja. I radi bez problema, tako da evo, možda ona moja verzija sa puno plastike u pozadini nije tako dobra, ali ona se nije topila ni sprijeda ni zada, jer tipa ovaj se plastifikacija ipak otopi. Viš, ovo izgleda sad kao papir, a ne kao folija. Nekako se ta folija rastopi u papir i postane slika. U svakom slučaju za 2 sata rođendana će sigurno funkcionirat. 2 eura sam platila majice dječje, 2 eura sam platila print za 4 slike. Naše će zalipiti na postojeće, tako da inače print za svaku majicu košta 8 eura minimum. A nakon što se otvorio najbitniji dio rođendana, dakle pršut, smo se bacili na izradu dekoracija. Rođaci su nam pomogli napuniti balune i od onoga što je ostalo, jer nam je bilo prezabavno pucati balune na kompresor,
smo napravili velikog janka na stalku. Stalak smo napravili sami, znači jedna komad iverice smo zavidali, smo štap na to i s obzirom da smo popucali pola baluna, štap nam je na kraju bio predug, pa smo ga lipo otpilali. Na 2 crna baluna sam dodala oči i od drugih balona napravila ruke i noge, malo je ostao siromašan jer kao što sam rekla sve smo popucali. Stol je također presiromašan jer je sve bilo pojedeno. Dica su baš nahrlila, nisu htjela ništa jest, ni slano, ni slatko, ni pršute, ni grickalice, ni ništa, nego su svi navalili na slatkiše, logično. Pogotovo na ove sve lollipope i slično, tako da je ostao malo siromašan, ali Janko je preživija i kasnije sam svi su bili ludi za kokicama. Iz nekog razloga na svakom rođendanu su kokice svoj dici favorit, pa evo. Ali eto, bar su malo ovčice izrezane bile iskorištene. Pokrivke za tortu koja je uništena od strane dice, demolirali se, pa nisam mogla ni slikati. I pokrivke za ove male kolačiće sam naručila u Olala kolačići. Mogu vam ostaviti link u opisu, super su te pokrivke i personalizirane. Majice su se zadržale, jedino stariji sin je skužio da se to može odguliti i onda je to iščupa sam. Ovo je torta koju sam radila za vrtić jer je mali alergičan, ne mogu kupiti ništa kupovno što dite ne može jest, pa sam napravila voćnu tortu, a to je i preporuka zdravstvene djelatnice. Napravila sam zato ove slatke paketiće i njih sam sve stavila u onu kutiju koju sam uredila i napisala na nju Ivano i stavila na ovčice, tako da sam eto zaokružila tu neku cijelinu. A za drugi rođendan Spidermana sam iskopala određeni broj videa, slika i sličica, pa ću vam staviti to. Za početak smo napravili ovaj čekić od Tora. Napravili smo ga od stiradura i zalipili ga selotepom, to je trakom. I držač smo napravili od malo jačeg isto stiradura, nismo stavili drvo da ne bi nekoga upaljao u glavu, a kartonske kutije smo sa izolir trakom crveno za vodu napravili fuge od kao da izgleda kao cigla. Maske sam kupila u Tedija, mislim da budu 3 u pakiranju za nešto malo novaca i kupila sam više paketa, opiturala sam jednu u plavu, jednu crvenu, jednu crnu, pa sam tako i dekorirala te maske. Imali smo ovako nekih dekoracija stola, da vidite da nije baš sve tako simple, neka se zna mi potruditi malo više, ovisi koliko ima vremena i koliko ima inspiracija i pomoći. Superheroji su mi super pomogli za ovaj party. Evo smo napravili Hulka, to je sam napravila Hulka, veliku kartonsku kutiju sam obložila sa krep papirom kojeg sam kupila u Tedija i izbužala rupu u koju smo ubacivali kuglice kao u usta od Hulka. Kosa mu je u biti jedna velika kesa od smeća i ovo stavila sam od papira. I ovako izgleda naš taj slatki stol koji uopće više nije bio sladak jer do momenta dok nešto želiš slikati ili snimiti, dica sve pojedu, razgrabe, sokići nestanu, slamčice i ukrasi, ovi svi mafini, to sve nestane u čas, ali ovo je ono što se zadržalo. I ne znam, na ovom rođendanu su stvarno dica uživala, napuhanac u parku, u Ladovini, čekić, Hulk, poslije sam im dala da sve to razmontiraju, demoliraju, unište nogama, rukama, šakama. Znači, dica su bila u euforiji, plus toga svima sam rekla da se obuku u ova odijela jer su svi dobili to sigurno za maškare i bili su svi znojni, ali sretni jer mogu biti u ulogama van samog karnevala. Stavit ću vam i pokoju sliku nekih drugih rođendanskih radova, možda vam bude zanimljivo. To nema ništa snimljeno, ali sam našla iz arhive određeni broj slika da vam mogu tu staviti, evo možda skupite kakvu ideju za dekoraciju. Hvala vam što pratite, nadam se da sam nekoj mami skratila muke, vidimo se idući tjedan. Hvala vam za svaki share, like, subscribe, pregled, evo. Uvijek sam prezahvalna na ovoj novo nastaloj i brzo rastućoj predragoj zajednici. Hvala vam puno. Bye!